adhong ni jir putum ne phanai bupu nang karbi bo karbi lam ning je pe na ko parok lam ning jeri son si bupu ethe ni parok lam jong si ning je det pulo thedi assamese la mix pon det ba english ba hindi mix pon te la son si nai bupu but la son kali ni pa son pupe det ni polo karbi puling le na hok le dam sta karbi lam ning je chot ta chok si dari kali ma nang exposure phan ba social interaction phan na ni dam hut thek vek ni lasi ni reply the people hai de ajit nijir po men lai bang than thelo lasi parok la me thek ba ka prek language ke thek important o ni me thang mata I'm a bilingual person mane I can speak more than 8 languages ni thek pik pole chi puali hai ni more than 8 language hai alam thek ni English puno Hindi puno Bengali lason hai Assamese lason hai di Nepali puno Karbi lason ka prek language ni thek lasi let's talk about this in this podcast de so pu thangla ji tharang jingki nang de nijir potom adhok tum nai pupu ba ningje je la tum de he ka parok lam ningje karbi ba ningje ba no pusine pupu ne phane mane matha ding ditira so reply bi pe ne I was quite I was silent ni jata ningje je la so amat engge non alang tum benyo si je compare dam lo pulo thedi ni mi thang phan le thek ore upli kali de but language thek go muni tum ke kaita they are smarter they are wiser they inke confident o advantage ku pipilo lame thek pen ka prek alam language multi language thek advantage pipilo pulote nang number 1 ki self confident dui self confident for example nang na ni ke dam ta ferire therak lo thema nang lam thek ningje thek nang jarle ningje ni ta ningje thegi let's take an example of market di ni tum suppose karbing long na bozar long dam bom tha bozar long dam lo nang choi pen am phan dam pen nam phan dam lo ba t-shirt nam phan dam de and then nang si assamese lam thek thep lo te ku solo na khala bepari panjing ki poge nang products la haike na mi phan jat phan da kapre lam thek bek ni ang ton dim long e karbi pen chok chi kalima nang karbing long pe long aprek le ter lo pote karbi lam gen hawka suli lable long aprek suli le mate assamese lam thek bek ni at least kalima state lam thek ni ge national lam ke mandatory thek bek ni nang jong si kapre please long ba abroad or state jong si travel lo prote hindi lam ke kenang sorlo inke language ke thek ba language charli pen ke jatta ke chok che we nang un as much as you can learn language you can learn languages there is question po problem way there is no hindrance away mane language charli long le ba charli no po long ta ke tok away like me thang interest nang kwan me lame thek lan sin nang smart po inke apam example ning je bom bojar long damlo nang choi pe nam lam phan poisa nang bidun lo hempe nang jong si assamese lam thek thep lo te ko son nang nam poge ek karbi lam yang ton parok tum ba bengali tum ba assamese kaprek tum bepari tum bengali song ong ditum hapu karbing long bojar long ekalima kenang la tum ben ko son ante nang chingki poge chi than poge ba ador la hay son chi pudun poge nang ador chi pudun thek lo jar lo prote nang sap so nang phana ba komi mini bang nang কিমান দাদা এই টি-শার্ট লম বুলি ভাবিছিলো এই টি-শাৰ্টৰ দামটো কিমান দি অলপ কম কৰি দিয়ক কিবা লাচন দি বেছিকৈ কৈছে ইমান কক ইমান কৰি দিয়ক লাচন একদম ঠেক পুলতে লাচন দৰ দাম তা আছে পুদুন ঠেকি মতে গেলি মানে ঠেক ঠে পল আছে বাইটা বাইরে ল দি দৰ তা এনৰ ৰেল তুম কাৰবি তুম ফানে ধক ল্যাঙ্গুয়েজ ঠেক থি তুম দো পিক মতি লাসি জাতা লাম তা ঠেক নি nitum la soy mind pen so hormu ulai ni je nitum karbilam se thek choni na son khali nitum additional kapre kalam ta thek ni lalo pulote inke lalo non son nani ne dam phan pulote chingki je than phan na son phan important pic thek the pulote na son ne ekdom ne nijir putum example na than pode ammene ningje jelo hai mane bojar dam bala town long dam hujai long dam lai dadi therak pic ba phereo na hang pon red ingene interesting lamang than po nijir po amen ke ningjelo te aning kang det po ba sone problem do ko po ningje jelo amen okay ya surname nang than bakur nang than bude ing hi sang hode when I was in college Charlie Bomhood when I was doing my graduation lasohut halage pene Assamese lam lecture thekthi neither Assamese nor English jata apine mane kapre lam thekthi Assamese thekthi Hindi to thekthi de inke lage thege Karbian chot amar problem do pikla non charjulong bom pulote alang chi realize mine ne amen in English le ing hi sang hode
amen ninjelo te chokti det pone di lason insult the son planet po amat alang ahem pene toy plolo college long enke lang ren long si du ne ta ren long si du so the enke alang bojar dam linkedin ta hane nam dami ta alang assamese lam rekthi ke ko solo chingpi ki poge je than poge han nami ta nam rekthi ador ji pure rekthi amat problem do pigla lage ekdom practical example ode ne ekdom nang tum bisas se bolte ne amunit phanda nang paching ki ba nang poni lage ekdom ne nijir polam ji than enke la arni bang dane phan phone nang call po mane bojar dam nang po polote hanam dam ni balu nam dam ni jar pro tengki lagu pilio klem klem ni pen dam dam ni sia dor hai pudun dun bang ton chingki dun dun je than dun ni asam islam hai thek matia phrang manta amat la pilio klem klem ek phong ver wan dur ti alu ta 5 kg lason wan dur ti thema mane he used to worry modang si ninwe dam nei puli ko son ni nam po ingela son problem do pik la sun han san pin nam dam but I tin ta ni phan lok sin hang pon amat he was dependent why just because of language thek the joini knowledge language and knowledge ave joini alang assamese thek puson te hujai alam dei lage ekdom ni than thak lo asi taun alam tang than thek po hujai long hujai college charli hu ni ta hujai college pen si graduation pass out hala graduation hut bang hade inke lason ju lasi language thek pro te problem dopik lasi kaprek language ke thek kenang sot laso hormui mainong sibiang ne je karbi po karbi so se thek choni kaprek alam assamese by hindi by english thek nang ni son pugali de tum jat alam ta thek ni un anang charli no di inke labang isilo inke confident da doponang lam kaprek lam thek lo pote confident nang doponon adhog jir podum ni pharang chi tong phan bang he ba taun na wang he suta themala tum bang kusolom ala driver phan ladak pasang tha ba lason kuson se ni pu assamese pen ba kaprek lam pen ningje thek the karbi si thek chot inke la tum फेरियो कॉन्फिडेंट अवे लैक ऑफ कॉन्फिडेंट व्हाई द सोपोलो होता लैंग्वेज नॉलेज अवे जोइने के गुवाहाटी वाइंग पुछला तुम गुवाहाटी वाइंग है थेमा के थेक दो पिगलो ने हदा उबर ड्राइवर फन कोसन लो रैपिडो ड्राइवर फन कोसन लो बा कोसन से दाम कोसन से मुनि तुम हन करजु पो अदिम चिनी ने पुछता अर्जुलो दे बांग थान बांग दिम मसिता अर्जु जों से नंग थेक थे असमिस लाम देखथे बा हिंदी लाम ते नंग थेक थे बोलते कोसन से नंग करजु पो kalima this is a big problem big issue pusini pudampo kalima inuta lifelong nang lam thek the language thek the ke problem the pik hangjang lo asi jat alam ta un an che thane jingkini non ne nijir podhan man tu ni hindi ban inki serpo ganing khiakti ba assamese pan inki serpa ning khiakti look brothers nitum de itum pilo jirpi do man se english puna practice ni ba jat alam phusa charli ni nason jingki lo je than lo pulote ba arjulo pulote ningjelo tok lo puta nitum charli thek po jat alam noi di english no jat no ni tum english charli tani tum phana prang school on pu english lam pen class on jingki to de english pen jingki ki tu nge la pen jirpot among friend circles hai english pen jingki lo de improve po jat pu sar tum da than nge this is the fact real like a hog lo like a hog nitum jirpotum ben ba kaprek tum ben ta english pen jingki lo ba nang ke charli ning hang a language hala pen jingki lo pote communicate lo polote nang charli un pom jong sinang avoid wrong ba lason ningje pusita nang lason purong pote ko son nang charli un poke how nasi latai silo di confident ave engge dong sinang language thek polote nang opportunities ta long pigi let's take an example of nang personal professional life ta improve hui ko son lo polte how polote suppose nang interview phan dam lo thade nang interview phan dam lo bhaini muni dam lo da do olo hai sita bhaini phan se ni example an lo de inut bang ke jadalam ta thek assamese ta thek hindi ta thek english ta thek a commando ang to language long ta inki smart possible poti language thek inke nang ta interview pidam na phanar julo how many language you can speak how many languages you can speak di amat nang si than lo ni karbi chot sar pulote job long ko ma phan lo bi poge ang to na language thek amoni phan lo bi po mate nang a son vet alam ke thek phan lo bi poge obviously hala multi language ke thek amoni phan si bi po athema professional life long balang tum ka prek customers pen cheng lo the clients pen cheng lo ka prek amoni tum ta bang oi pul definitely hala phan si bi policy personal life taledo hala bang professional life pulo de professional hinta nang job hinta nang increment do po ba nang di advantage do po
kapre pre munit kali mane jar munit wangi mo theta ke clients to benji ki duni kalima lasi language ke thekla tai sinang koklo nang sotlo inkela pen ya personal life tanang ale doi nang personal life ale pulote nang non ne pamu ningji son he nang nani mani pen che thani chingki ni jar pusta chingki thek plus social interaction bu social interaction mane rat tum pen chingki je than he nang rat tum pen chingki je than banani dam ya aru isi pinetalo travel experience ta mi ui travel experience bo sono mi po pulote nang suppose te bokhet talam nang than po ni to meghalaya judam lo thade meghalaya judam lo nang hindi lam thek in bang hindi lam thek thi inge nang hindi lam thek pulote hatum penching gi thegi kalima hindi ge national language inge nang karbi chot thek pulote nang question je chingki po la so dim konalo do la so tourist spot la so homestay nalo do la so hotel nalo do la son karju phandarang thek thire jimati kalima lasi pini personal lifelong ta aledo la pen ya cultural interaction ahin ta ledo po nang mane nang suppose nang boro tum arong dam lo thaba boro nang jir podolo thade hadak dam pe nang jongsi boro lam ta nang thek pulo te nang connection hai bai si apnapan bu hindi pen bu de mane eme thang muni de son alang tum chi feel po nang alang tum mane jongsi gurja munit ba suppose bengali munit thade karbilam thego ingi karbilam pen nitum phanang ki pode tumta o karbilam thek boya bo poisi respect son do bai si ining arong hoi di si connection do kalima lasi lata isi social interaction phanta important ula salam ba nang cultural understanding na pini a culture bu thak chini ingtung bolote alang tuma lam pana sonsi bu alang tuma language pana sonsi bu la sonsi bu nang angton hormute buji phanta di nang problem solving in the mission pola pen cognitive benefits pu english pen bu cognitive benefits pu dam polote process of understanding mane ki buji da medi pini buji joy chat po di non nang kapre lam de thek pulo de hala ko pima pu o la son le la buji der pemati di la si problem solving puno la cognitive benefits hai la phanta joy ki ji la pen kapre advantage do piglang la son di nang communication hin puno che than che dam mane ke che than la muni tum lam che than jat pusta di la pen non ekdom nitum practical nitum tuliram la himonto pen chelang ready tuliram sar nitum Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sharma pen mana chemiu ba chelang nun thek ku people lota alang Assam Islam thek joni alang yung se Assam Islam thek thi a karbi thek chot puson te alang kuson si halas Ladakh Chief Minister pa Assamese pen interact un poke ba communicate un poke di lasi language la isi example ekdom practical ne practical hormu sining dok la pen practical example can sining dok lasi practical lam si ningje sining dok lasi practical sinang thanu de lasi lason ale dopik etc di dopik lo jong si ningje dam pulo te la pen I'm a big fan of Raja Ram Mohan Roy malo pulo te history mane competitive exam ba APSC ba lason hala so level an ba UPSC hala so level exam pitum bang chini mine ba history पढ़े तुम चीनी मैक्सिमम तुम चीनी नहीं देता है मैंने माने चीनी बैंग डुमा राजा राम मोहन राय अबू ठाक बायोग्राफी बरासन पढ़े लोंग बैंग डुलो माने फान पिने माने जोंसी पढ़े लोंग ले बोते कमेंट लोंग तोकरा नली तुम ठान था देंग बचीनी था लपेन yes I'm a big and a huge fan बुई दे of Raja Ram Mohan Roy why because Raja Ram Mohan Roy munit he was very intelligent smart ko people poke alang language thek pick kapre language thek pe heng ko people thek alang nang than po Arabic Persian Hebrew the Greek English Hindi Bengali enke Sanskrit etc kapre the dup lang language thekla kapre lam thek pick so munit ge kitab ta ke tok dolo he was a social cultural education social reformer di educationist journalist enke Indian father of journalism puta pupu lahana men pita se amen ki irta amen pita do raja ko people raja pu ki bita Akbar Mughal emperor de Akbar satu alang si raja po menta ki bi mane title ki pi ki smart pick la so mane nihala kesol po I'm a big fan of him ko people ni pu ning dok o hasumani fan pu pulute language ta thego lang language thek join ni British long ta register company is in their company long ta lang
pini claim no sakuri claim no job claim no kuson lo gelong hala ta lang talent pen lame thek joy ni kelancho tali so minute social reformista lo inge social educationista lo mane munit tumphan ki than pari la son de claim o inge alang meu o kam claim de lang kitab ta ke tok do u la pen sati system pudo ni tum india long once upon a time sati system kupilo polote apenan thilote api sophan me kaidut me plong duti this was prevalent mane la sormu it used to exist during koson la poni tum india long mughal emperor hota soli la so apine hai during 1526 to 1857 alom hai mane la so within this por hu dedi la so ninkan hot ni tum india long rajput tum inge hindu hai ni tum hindu dharma long western side of india la central part of india hin hedi apenan thilote api sobhan me plong dut lage ekdom wungpon bor irer pom apenan accident penle thilot noi ba kesto penle thilot no jar no hai ba ke chidan non pen thilot no jar noi apenan thilote api so bihek no theo no ata do no asumar do no jar noi me plong nun dutti la son system do believe lay mine sta history pori tum chini sati system pu inke he was against sati system social evil do mane belief tap do mane ekdom murti phan ar dom bek ni la son system to do la pen apenan thilote api so bhan me kai do diti laga ekdom akhiren kai dut polage this was real it used to exist in ancient time ancient mane modern history hotlo hai modern history jong se mane pore polo chini polo salam la son system do inke child infanticides mane inke child marriage talo he was against child marriage child infanticides lahai ko pilo tang than po child marriage ke chini loga di usumar pen hai mane ninkan pho troxy an ta mane 50 years 60 years amu nitum hedi bia unba bia pondet ti tangka pipo ba longle pipo hala so longle phelang pipo jat po apai po phan inke ninkan kebar so phan ba sor lu tum phan ninkan pho tum phan ponder ti bia det ti la child marriage la so achit phan pon lap pa chi bia lap 60 70 years amu nitum la son man la so hormu ta common o itir tum india long de inke la so hormu ta lang ning dog de plus infanticides mane pine arloso dolote bihek pen hepa thiloreti aso ahormu aso system ta donu tum india long hindu dharma long athe mo thelote dauri pini puja dauri mane bihari tum ba bengali lahai ajat long la tum khai long pini dauri system do dauri system mane koson lo mane bia e thadi tangka ala pinso hen penang demand po tangka punoi gari punoi jata lo demand hormu pini na so phan a system phan si dauri system he was against dauri system as well inke lang harmony dog de bala so hormu itum society pen ave nei busiba alang hindu brahmin family pen belong alang bengal amunit apo pae brahmin sta brahmin pusita alang adhok hormu ning dog de hindu ekdom pakka thet hindu bupu hedi ekdom pure hindu lo alang sita lang hindu adhok rules ba rituals punoi ba adhok hormu alang ning dog de do la sila so aphanta lang kam claim olo alang as a registrar ta ni than no job claim lo themalang language lai theko ba knowledge do so joni alang sakuri ta long lo inke even mughal emperor tum ta ning dog alang book ta ke tok do tufat ul muhahiddin po book ta alang ke tok do mane da kupilo idol worship inke polygamy lahai di lahai or music tok mane la sor mu meme pu polygamy ta lang ning dog de polygamy mane aprang aku ko ge ko pilo episode big bangke bang ko son episode 1 or long ba 1 o enke la so ajoini pen problem ta do kalima la si lahai hor mu ta lang ning dog de enke alang event sati system pu ning than bom la pawe phan ta lang ekdom arol thepik alang abong episode phan mata abong thilot lo ama piso phan ekdom kereng me kai dut asona dharma enke lang tum ta pure brahmin mati enke brahmin hindu long ela sor mu ke ekdom common wasut enke abong piso phan mata thange chok che be jara be penan thilo la bong thilo lo enke la piso phan ta kereng me kai chok amala sumuni mathalo je lason hormu society long meme la sormu ave nei ba larni ba pachelar nei muni tum phan ba ab main la pen ulai ni sormu palang la so phan kam claim lo lang
William Bentinck pu British East India Company aprang domati tum India is British tum se domati di William Bentinck pu Lord Governor pu aprang Governor pu India long Governor lo alasi aprang ke East India Company tum se Angton Company tum si Angton India ta solai mati British rule ni tum bana theng na chok panjang lo da even hamren la tika long da British tum wang lo dolo pudi ko so ning kan in exact ning abe mane ning do purute tok rang than tha de lasi lapu notice na tu ta British lai tum wang lo notice lo wang 1826 ning kan si Britishers tum ke wang cheng khala so ni tum phan ke slave ason slave pulote kamla mane hem kam claim dun bala sona ning hang ling na theng na chok ning hang ling se claim ni tum ki chai nong che long son se na claim ni tum phala sot ke ni tum non se ning hang son ja ta claim long le but la so hota alang language thek jone lang English ta thek mati Raja Ram Mohan English ta thek ne pulang than language thek pi la prek prek ta hamar lang chinki dun don lo inke ching communicate dun thek lo mati chinki dun thek lo mati inke British tum ta alang pha sakuri pi lo alam so claim lo sita lang a dream alang destination balang alang intention balang kaprek sima tha do society phan ni la son siklemi bala hai hormu society pen aveni bu pine puta bu ni father of Indian modern India puta bu mane alang joini pen dhari India modern piglo alang somewhat comedy bu newspaper ta alang pinelo selam lo kitab ta tok piglo writer talented pig ekdom writer punoi newspaper da semar lo 1826 ne something and 21 yes 1821 ning kan si somewhat comedy pu newspaper Indian newspaper weekly newspaper kumala toke malo selam cheng kila so newspaper pulo de Raja Ram Mohan Roy si semar alang si ki printing la si alang talented pig la si kam nang jok si language la thegolo po din nang kam ke long la hai phana joy pig na hong lo dam sa kam long ina pen alang la sut alang chingki thek mati English la thek de ke British la William Bentinck Lord William Bentinck phan Governor General aprang Governor pu de Governor yes Governor General Lord William Bentinck pu hala se Governor itum India long main hala hello amalang dam lo chingki lo chal no he je mane sati system pohormu ke hino Lord mane sar mane nitum Indian society long ba nitum Indian culture long ba nitum dharma long la sormu do la sormu pabe nei apenan thilote apiso phan enene ta ba thilote me kai kereng me kai chok tila sila sohormu pabe nei palang hin pena request piglo alang request join si the sati system in India was abolished palote mane pavidelo stop check lo di lasi lason jo lasi ne example ne pi nang en pen sina than lo de example pe sina than lo si language thek pulote ale do pic nang kaita language ke charli phan bori no ka prek hormu di un an charli no life long ko an ma un charli no di tum karbi poling no karbi lam thek chor pulote problem do pigi nani nege dam hut non ta ke the messensan leaders tum ta duk assamese lam thek pa me ba assamese lam thek the ba hindi lam thek the la son do pig ne men ning than nei puta di ekdom ne men ang ton men ang tok pen ang than un lasi nang jong si career growth nei personal improvement nahi professional life lo improvement nahi cultural hin improvement nahi ba munit to men interaction thek nahi ba exploring tung pirthe jar daming tung juing tung purote nang lam thek pek nahi kaprek prek language hai kaprek prek lam thek pek nahi India ju phan at least hindi al ne thekan ta chok nang sufficient but nang jong si foreign long dam put English thek thu pek nahi kalima lasi un ane di language char le nahi mane jong si la son pupu pulote Croyli, hey ko Karbilam ningje berno ason pulote nang argument cepat dun kok tame nang di nang SMS tek te pulote ko son lon te nang pini Guwahati dam poe kali ma ban nogon dam te SMS tek te pulote ko son mane jong se sakuri long lok for example state government apini Kregundalo exam pidun lo PWD puno agriculture puno jara department ne sakuri long lo amanang posting kona lo Lakhimpur tho Dibrugarh tho hapu ekdom pure assamese sang sise ning je nangjok si assamese lam thekthi pulote that would be a big problem in your life in your professional life nang problem thip pikhangya polo ekdom mane question sina office on chinki dun thek po question sina munit tumen chinki dun thek po ba hada staff tumen ko son chinki po nang bojar ko son dam po nang room bhara ba ke do dim phanda ko son si karju dam po nang that would be a like this is
terbene ko solo ba ekdom problem thep pi hangjang pu kalima lasi kaita an language charli noi de inke mane bengali do polte bengali ma chingi je thano la tum bengali lam charli phan bor noi ba kaita ke charli phan si bori ni negela sonde ne me thang personal experience ta nang thang nang ji thano nang ji share lo la hai lam ne college hutta ne kol ne bengali lam thek cheng man tu pen bolte college hut pen si thek college pen ko solo thek bolote ne nang than bol let me tell you yeah I used to have a lot of Bengali friends ne Bengali friend circles do ka hem ta dam o non ta even non ta ni phanang hang o ba man tu ne chingki long long la son si ne Bengali language ta ke charli ba la son si Bengali lam ta ki Thek la si ki charli ge a limit ave ki charli phan ke alta ave mane nang 60 years to tho ba 70 years to bulu te nang charli un e but 20 years we lang po nang Assamese charli un e 20 years we lang po nang Hindi charli un e ba pini charli un e Assamese charli un e la son pu a limit ave di asi charli noi ko an ma un charli noi di bang jog le na pu nang jir pu tum la son pu busta nang chi thak du ne he jong si alang aning kang pu son ba aning thiak son bul de sometimes it's better to be quiet you know mane dodun join nang soidun bom lam ning ji dum bom pulote man tu ne argument du gok timati nang nang la son go pilo nang karbi bo jat nang pilo ning jera jat po ching doi che bhong du gok ti che theng dut ba son du kok ta hai son du dolo asi adi la son that pulote la son situation jong si suppose la son situation wang ji lo pulote hal ne pam de pulo modi sometime it's better to be quiet you know nang du joilo pulote problem solve that po even penanso ang bong ta me na che thak don red jat red pulo che argument do red pulo che bhong duti the son di la si inut bang si du joilo pulote alaming samri po ba in ton kok po kalima asi ako che thak don red pulote आग में घी डालने का बराबर बुसन ना अपने घी पानी इंग्लिश कार्बी पेने सन लो कपड़ा एग्जांपल है ना पेट्रोल ना मेचो बम लो तो हला मेचो बम हो ना मेलोंग पेट्रोल दुंग नुद पुते लगे मेगे थेओ ओंग पोगाली मालासी दुंग नुदे दर पुलोते मेलोंग पेट्रोल दुंग नुदे दर पुलोते मे कारो ए थेओ ए पे जब नेप चोगी मति ना दुंग बम पुते कार्बम पो अंतन हेम सेम चो लापता है मिने दी असी अनिंग कांगलो माने पुलोते दो जॉइनो automatic la map chok pe joban ekdom lahai ni than hormu ge di lahai practical life long hadi important oni aru practical hormu ba lason hormu si ke than sining hang ba lason si ning je si keong ong la sini asi lason lahai hormu maintain lo ba ni non ni na than alam accept lo polote mesani tum arling tum ta din tum karbi tum ta Pansu se smart po di inge language thego busite smart pusi pupu munit pan di asi nitum ta smart un nitum ta kaprek tu mason kaprek prel na hok ta damun thek ja chingki ji than jata un kali malasi thek lo pulten tum jata hin ta ba na hok ta problem ve pon tum personal life long busita di asi ningje bom te der po asi gosolo ni ningje lam akhai no tong na than ma kimilo na than ba language kaprek prek language ke thek hinnu ma mate ki mima ni phat comment lang tokra nang ni tumang than thade la pen ningje bom te der bom ma da thok tu me bur der me sumni soi tap ta war sumni kali ligi lang than tap ter sun kema tha bang da dota hai minimati kalima but adhok tum buji tum ke charli ning hang tum bange ma thai mine o sumni na hok si pudi son ni tum ta son adhok tum apply for life long adhok tum bopa arjuji po apply te apply play hinar pa arju po hinar pachon plot ti busone son tum da doi ni chini la si ake me hormu ke charli ni jat hormu bista di akai hormu charli dang ne kalima asi chetong thuna next video long de la pen karbi content long akimi lang la so apine youtube channel long ba facebook long ta lang bom pulte karbi content bu follow no youtube long ta subscribe ignon la lo pulte la an su se knowledgeable informational la pen educational puno social cultural economic puno di inke mane angton hormuta ne politics puno political puno la hormuta ne cover phansi bori ba ke than phansi bori trending pi ma che plang bam pir thelong ni tum karbeng long chotche ba assam long north east long india long wall long kupi si che plang bam mal hailam ta ne than phan bori o ba than pon bom lo thekloi mine ber video section lo ber dam te ka pre videos doi thekloi la si
unte nang litum nang share pitha la so video de share lo polte tum karbi tum radang bong dam lo so video ba theglong lo polte muni tum buji podi la hai akemi hormu che share ni ba positive ma thani ne rasi pui gaita la son se ningje por ver lo gaita akemi hormu polte che share ni jat ni kali ligalang lang te tume ekdam comedy video funny video facebook lo ekdam ke share rong do di la si akemi hormu society phan akemi phan tum rat phan kemi phan tum karbi khai phan kemi phan ba la hai hormu mane jong se ningje lo pusita support ni lahan bangjok ni phalang support o nei pule na pureli hai jong se support nang ison na somoni mesen sen hormu than puson pulote share no di lapen tangka dam de ke share pen ba comment ai pipen mane like nang berte lo pote tangka ne long oi puta gali ba tangka dam oi puta gali di asi positive ma thana be positive think positive di so je tong thunang de next video long ningje bomte der bom po lasi tangton kong na so kardom